مهمترین تحولات این ساعت تاجیکستان و جهان رو شما مستقیما روی موج رادیو مهاجر میشنوید. امروز جمعه 3 اکتبر 2020 سال است. خبرهای اول را از روسیه شروع میکنیم. صرف نظر از تابعیت شهروندی در مسکو، بیماران گرفتار کرونا ویروس نیز و مثل شهروندان روسیه مناسبت به خدمت رسانی طبی رسانیده می شود، گفتند از ریاست تندرستی شهر مسکو به رسانه‌ها. طبق قانونگذاری فدراسیون روسیه، طبابت طبق پالیسی سهولت طبی حتمی برای خارجیانی که اجازت استقامت موقته یا اجازت برای استقامت دارند، اینچنین گریزها، پناهندگان و شهروندان کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا اجازت داده می شود. مهاجران مهنتی از آذربایجان، مولداوا، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین باید بیمه یا خود سهولت اختیاری طبی داشته باشند. در رابطه با پاندمی از ماه ینور، طبق سیاست رشد تندرستی روسیه و طبابت بیماران گرفتار به کرونا ویروس، مهاجران نیز طبابت نوابسته از سطح مقام در روسیه یا داشتن و یا نداشتن سهولت طبی به طور رایگان از کرونا ویروس طبابت کرده می شوند. تاکید می کنند در ریاست تندرستی شهر مسکو. همزمان نوابسته از مقام هر یک مهاجر حقوق گرفتن یاری تعجیلی طبی رایگان را دارد. اعلام می‌کنند حامیان حقوق مهاجران. تاکید می‌کردند که مهاجرانی که بیماریشان شدید است با طبابت پوره و رایگان تامین کرده می‌شوند و آنهایی که به یک شکل سبک کرونا ویروس گرفتار شده‌اند خود را باید تحت نظارت طبیبان قرار دهند و در خانه بمانند. در ریاست تندرستی مسکو با خبرنگاران گفتند که شهروندان خارجی با کرونا ویروس برابر شهروندان روسیه طبابت رایگان می‌گیرند. دپارتمنت امور معلومات مخصوص آید به شماره سیروی یافتگان کرونا ویروس در بین مهاجران را نگهداری نمی‌کند. برای روند طبابت فرقی نیست که بیمار شهروند کدام دولت است. اعلام می‌گردد در خبر ریاست تندرستی حکومت شهر مسکو. در ادامه موضوع در مسکو میمونیم و خبرها رو ادامه میدیم. واکسینه عمومی علیه کرونا ویروس با واکسینه سپوتنیک 5 در مسکو ماهی آینده برای همه نفران نو و سطح شهروندی شروع می شود و واکسینه گیری اختیاری می باشد، گفت معاون رئیس شهر مسکو اناستاسیا راکوا در صحبت با خبرنگاران. در حالی که متخصصان ما واکسین استحصال میکنند، وقت را از دست نمیدیم و علاقه در شهر شبکه وسیع حجره‌های امگذرانی با واکسین های مخصوص ضد ویروسی کرونا ویروس بنیاد کرده است. و همین که واکسین آمد، من فکر میکنم که آن ماه آینده میرسد. ما استفاده عمومی آن را برای همه آغاز خواهیم کرد، گفته است اناستاسیا راکوا در روز جمعه در مصاحبه با کارمندان وسایل اخباری آمد. معاون شهردار مسکو ابراز داشته است که در روزهای اول گروه‌های خطرناک را اعلام می‌کنیم که به این کاتگوری معلمان و طبیبان همچنین نفرانی از 65 سال بالا داخل می‌شوند. خاطررسان کرده است که آزمایش کلینیکی پس از ثبت نام واکسینه سپوتنیک 5 در مسکو ادامه دارند که در آنها 40,000 نفر اشتراک می‌کنند که بیش از نصف آنها علاقه کرده شدند. شهردار مسکو سرگئی سابیانین گفت که امکانی عمومی علیه کرونا ویروس میتواند در پایتخت روسیه آخر ماه نوامبر دکبر سال روان آغاز یابد. روز پنجشنبه 29 اکتبر پرزیدنت روسیه باشد ولادیمیر پوتین اظهار امیدواری کرد که امگذرانی عمومی علیه کرونا ویروس در روسیه از آخر سال 2020 آغاز می‌یابد. اولین واکسین روسی تهیه انستیتوت میکروبیولوژی به نام گامالیه وزارت تندرستی روسیه می باشد. حالا مرحله تحقیقات پس از ثبت نام در مسکو را سر می‌گذراند که در آن 40,000 نفر اختیاریان شرکت دارند. ادامه خبرها و به موضوع دیگر می‌گذاریم. وزیران نقلیات کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای راهنمای رشد همکاری در ساحه نقلیات و اینچنین مسائل رقمی‌سازی ساحه را بررسی کردند. خبر می‌دهد وزارت نقلیات تاجیکستان ملاقات وزیران روز 28 اکتبر توسط ویدیو کنفرانس برگزار شد. وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم پیشنهاد کرد که دولت‌های اشتراکچی سازمان همکاری شانگهای در دوره پاندمی انتقال مال و محصولات را در مرزها صادر کنند که این به واسطه بر رشد اقتصادی منطقه و هر یک دولت اشتراکچی نقش باسزا می‌گذارد. عظیم ابراهیم ضرورت گذاشتن به معاملات رقمی حجت‌ها علی‌خصوص به نسخه الکترونی وکسل را
ва дигар ҳуҷҷатҳоро барои гузариши мол зарурӣ, инчунин таъсиси механизми ягонаи пешгирии паҳншавии коронавирусро таъкид дошт. муовини вазири нақлиёти Русия Юрий Светков, ки раиси кунанда ин ҳамоиш буд, афзалияти кор дар соҳаи рақамисозии нақлиётро қайд карда, як қатор қарорҳои пешрафтаи технологиро маърифӣ карданд. таъкид гардидааст, ки на танҳо ба чораҳои муқовимат бо паҳншавии эпидемия диққат додан лозим аст, балки бо назардошти тағйирот дар сохтор ва рушди соҳаи нақлиёт давра давра минбаъд низ фикрҳои дигар кардан лозим. ҷонибҳо ба ҷонибдории тақвияти корҳои муштарак оид ба рушди коридорҳои мавҷудаи нақлиёти бисёрмодалӣ ва аз ҷумла модернизатсияи роҳи оҳани Транссибир ва магистрали Байкалу Амур ва оғози сохтмони роҳи оҳани Чин, Қирғизистон ва Ӯзбекистон сухан гуфтанд. иштирокчиён тасдиқ карданд, ки ҷилсаи навбатии вазирони нақлиёти кишварҳои узви созмони ҳамкории Шанхай соли 2021 дар Тоҷикистон баргузор мегардад. муҳимтарин таҳввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. субҳи имрӯз дар бирҷаи савдои Москав доллар ва евро ба таври назаррас тақвият ёфтанд. рубли русӣ дар пасманзари идомаи коҳиши нархи нафт ва дар шароити ноустувории афзоиш дар тамоми бозорҳои ҷаҳонӣ бинобар интихоботи президентӣ дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар муқобили сабади асъорҳои хориҷӣ фаврона коҳиш ёфт. нархномаҳои аввалия бо доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар ҳудуди 79.08 ва 79.21 рубл барои як доллар гузошта шуд, аммо дар охири дақиқаи якуми савдо қурби 79.21 рубл боз 33.75 копейки дигар зам гардид. евро якбора ба 92.48 рубл нархгузорӣ шуд, ки ин якбора 48.25 копейк аз рӯзи гузашта зиёдтар аст. ҳамзамон доллар нисбат ба қурби расмии амалкунандаи Русия 34.26 копейк, евро бошад 11.86 копейк аз қурби расмӣ болотар баромаданд. ба гуфтаи коршиносони молӣ, дар оғози савдо рубл дар муқобили доллар ва евро фаврона коҳиш ёфт. ин дар ҳоле аст, ки коҳиши нархи нафт ва дар натиҷаи ноустувории умумии бозор ба сабаби интихоботи президентии ҳафтаи оянда дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва тарс аз эпидемияи COVID-19 бо шиддат боло мераванд. Як рӯз пеш 29 октябр нафт ба сатҳи пасттарин дар 5 моҳи охир коҳиш ёфт. фишор ба бозор бо афзоиши истеҳсолот дар Лубнон, ки бо мавҷи дуввуми коронавирус дар Аврупо ва Иёлоти Муттаҳидаи Амрико рост омад, ба амал меояд. сармоягузорон мунтазири натиҷаҳои интихоботи президентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳастанд, ки ҳафтаи оянда баргузор мешаванд ва инчунин тадбирҳои нави дастгирии иқтисодии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва Иттиҳодияи Аврупо мебошанд. дар Русия бори аввал пас аз оғози пандемия дар як рӯз беш аз 18 000 нафар ба сирояти коронавирус гирифтор шуданд. дар ин бора Институти фаврии зидди коронавируси Русия хабар додааст. аксарияти сироятёфтагон дар Москва мебошанд, ки дар як рӯз шумораашон ба 5268 нафар расидааст. дар Санкт-Петербург ба 801 ва дар вилояти Москав ба 524 бемор дар як рӯз. аз ҳама ҳолати ками сирояти коронавирус дар як шабона рӯзи охир дар ҳудуди Русия дар округи автономии Ненец 6 нафар ва дар Чеченистон 12 нафар ба қайд гирифта шудааст. дар тамоми минтақаҳои дигари Русия бошад сироятёфтагон дар як шабона рӯзи охир ба сатҳи баланди рекордӣ мебошанд. инчунин дар як рӯз 14519 нафар дар тамоми Русия табобат гирифтаву шифо ёфтаанд, аммо дар ҳамин як шабона рӯз дар сартосари Русия 355 бемори гирифтор ба коронавирус вафот кардааст. дар маҷмӯъ аз оғози пандемияи COVID-19 дар 85 минтақаи Русия 1,599,976 нафар бемор шудаанд. аз ин 1,200,560 нафар шифо ёфтаанд. қаблан иммунолог мутахассиси сироятҳои махсусан хатарнок Владислав Жемчугов шарти шикасти коронавируси пандемияро номид. ба гуфтаи ӯ афзоиши гирифторӣ дар ҳолате ки қабати иммунии аҳолӣ ба 60% меафзояд суст мешавад.
شما خبرهای آخرین امروزه را مستقیما در روی موج رادیوی مهاجر شنیدید. سلامت باشید.